Mama wakwaba aha GCN page so midin de adwoa search and any day the kind of day ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel. We are now don sa emia bell ne so we ya notification and esa ne news e de betun bia we nya bia tie anase we nya bia hwe wo GCN page ha. Raphael eka NPP communication team members no na or the assembly atudwane sema okay na ne say NPP amayuku munya botare majority for our Parliament House munya botare enfema his excellency Nana Dankwa Ekufuado and honorable Ken Ofori Atta finance minister munya botare emfa emomo e wo mu say the Ghana for can say his excellency Nana Dankwa Ekufuado ensake honorable Ken Ofori Atta no e wom because the way our economy no esi econo a Ghana for buafu no say his excellency Nana Dankwa Ekufuado eya na dwen say we di ni 8 years awie nti de Ghana fo be kan emfa no ho de NPP party ni be kan emfa no ho na obebu nani agu nyama bi so na NPP party ni be ko opposition a enya de a ebeboa NPP amayuko nti his excellency Nana Dankwa Ekufuado entie de Ghana fo kan entie de majority fo e kan entie de NPP mpanifo do e kan na omo onsake honorable Ken Ofori Atta na ontena enchen kakra na Ghana for akoma ento mu yem se ne be ya ombesan so enya gidi e de ama NPP amayuko na breaking the eight NPP for so mpese omu breaking no coming 2024 election e to me abem na eno na Raphael etrese ensema yake na eyade a ewom na emum no NPP for munya botale kakra because mamu ye mo adwen say NDC from omo asemu omo yedum na dem pa na chese NDC amayoko no pegana asem NDC amayoko no pegana fo asem omo mpe NPP fo mo asem chese wonu sike dina na wo mo adwem e no mo akote no position na ache omo pocket aye dry into omo ba be peska no e na no mo pe na enye Ghana fo asem bi no mo pe into omo ye mo se e omo betamu achi mun push na nado no sake Ken Ofori Atta na moye ni gidigidi sa na enya de beboa na mo be kaya Parliament House abra 2020 ye to aba no ewie amu is Speaker of Parliament no ebufu ewo MPs ni bim e na eya wo MPs ni bim amode koto aba e de ema honorable rights aban Bagbin asisi oye Speaker of Parliament mo ehu bra mo bre se moto ma mo ankasa mo nipa na odi mu so ankanya ne se ende Parliament House e ho agija enda se o chena se nti NPP amayoko no munye steady anase munya botare enfema his excellency Nana Dankwa Ekufuado na ogidi se anase Ghana for yagidi se his excellency Nana Dankwa Ekufuado ne oye listening president a ye kensema otie ono ontu cheek se na bi mu etu cheek nti nya botare enfema Nanado na mama man yendi mana NPP party ne endi NDC fuechi ayasa mo sebe sanso esifim yenti ensema Raphael awoye oka NPP communication team members no e de etuya na Ghana fo nkase de ahokyere ne ho abufuo atoaba it is almost starting niam abi say ya kwabranya say bi a ne papa mu ntina omoye omo de se omanfo ho bekyere wo mo na omanfo no bubefu enti no mu tu sa na mo we enti mesrem peace ne say said omotima restrain omo ho a tu sa tam we no me gidi say they will not go and support them but yebekọ so aka no ifiasem said ye be ya yebetima resolve ifiasem dan say yakwa support wo because you see na MP fo bi dwen say abufuo bi aba a enu nti omko support nkofo yi e mo omko yi speaker ene ehu the speaker na he ruling cry on one castle arrogate powers to himself and he decide rulings or deba fa ho either the constitution say otherwise or even their standing orders they say otherwise. At any time when this for don baby say no now say unmotivated omo adwem boni bi ta akire enti ye be hire say yenko fi na yenko kano ifiase me crowd de kwa blanca de me pese yura ken a man ni gene wo kone say on casting the minds back
I'm not the same way there. Same way. You're secretary, you're communicating secretary, and we have a party position. Yeah, party position. So, but Kwabena Dedika, my member MPs Nabaso. So, my member MPs Nabaso because I'm at my restraining on pa. Or mention me be a dinko. Yes, sir, Abianca don't be in Kenya, papa. Na adeba kwa mesro man I say in all this the NDC and yes good will be for the country because in Chebia na how na reduce onwa baba kase eye NDC MPs and ama your revenue swate and any aji you see some kofwe no mo e disagree dom de dom wo hwa ne se ahokyere mra na Ghana fo nkase de ahokyere ne ho abufuo atoaba it is almost starting niam bi say ya kwabranya say bia ne papa mu ntina amoye o monopoly over bibi o ohene obi ani wo be ma se ni obi o mimi to me about time metiti more ma hwamba me na secondary school be ko university na me to se na me de ma no ka en sabin sama enyansam papa ye mususam se kunsi woni wiase de ne nkwatenti anyame de be ma ye ma kunsi mo de mabusu afọ kwatena Jupiter na mu ana ye nse na mo nim se kunsi ne ye blast o man ne hia emu nwan ne mponche ne nkrama nyina ebewu mo nya o mo kora ni o mo so you should think about that. A very important. It is mampani kwa ha mampani da ba baby mampani abedi akira ba baby wo kirem ne ye ba ye sa wonti ase a mo ya NDC executives na mu go fa kasa fidie so mo wo social media baby mo di atam mo tua nkrofo kanam TikTok a ye sabi o mo di mampani atam edi mampani ho few no you can actually do that ena honorability wo kan no once o masa aka manase ene krachi bi yempese me bondin aka se ye twani enkrofo ho Jubilee House na mpacho 202 anyi won se ubedi awu Ghana tuo na abeto silent person ana it is silent person ye di training o manase ye de AK47 na double bar e de ye di training o mo manase azuri na kan asam no Rafael one wo wali okotari kube hu se de okoti kube soro mana ni yiri pia me soro no manase azuri se wajai media adwuma na we a freelancer tena baby. Nobody, we are in a democratic world. But a mechanism of winning. Kaweno career na national security no more picking. But let national security or NIB pick him up. The same NDC lawyer Ashakwa Kodobi Oti hey. Ebasaka wasa. Of course. Oma beka wasa NPP abaye bully. NPP de okasa ni acho. Wo should him say kasa free wonu mba ya kasa fi. Kasa ontimi kan chiro ma no papa. Wo busu afio pa ko busu afio se ado mu ntwenche na kasa. Abusu apene na baba to bombu fia. You be you at one year the second to show you because you don't deserve to live. And such a person what could school nim day. But you be didn't truck a crack say Ghana for sorry now NPP for kofa or say the mercenaries and Abegu Jubilee House near the silent person that you trainer when they want to do everything humanly possible to frustrate 2024 elections and they bet take you by surprise. I bet you want to say rapture. Mom no ma so mo kwa na ye be mo no mo nso ni se da o sia no ma hema yero mo boten no mo kwa kokon na ye be ma bebre so panifo de kan ye kugya NPP ya manto kwasem ye se de be ya mo man hwe sa no muti o when you ask them to mention one social intervention mo ye na ada ne ntokwa na ada ne tutuo bo na ada ne hu bo eti se mampani ana na be de akire ana se aban mu nipa bi ko gina ba bi no wo kire se ye ba se ne aye e sa na be se wiase. And about for ye na Ghana, ye exempted from it, from global crisis. So, mampani dada. Last 2 weeks Thursday, ejina kase fidie so e kan say fuel prices na cost no crane due to the global crisis. I still have the video on my phone. So what is it? E ye dia be na asianti mu benya na kagya dam na nke nyina kora ehye. Me amase. Me husband na ne ofa. Ofa ya maponko. Ofa ya maponko to
Ofa oyare mkohwe no woni ahode. Egeso. Woyam nyina ye twetwa pempam. Ofa 12 plan say cool kuransi. Asoja fon sorry, omo use constitution no. Yes. Okasa wi na me so me grant interview. Ono KFM. Last week Saturday. Okasa wi I was the second person last 2 weeks and I make kasa here. And maybe so ofa say ono